Opamo adia me so aya me ya ne say ubisa so chief say mimi na me di agrada and sagrada ne dimi opambo ka se ma dia ma so fe o kana ma dia ba so and no ka se your friend say bigger quiz yes bigger quiz woni agrada odi agrada etino agrada oni di agrada sagrada ne dimi odi agrada prophet so chief say fitina e come no wanya. Believe me, trust me. Sofu chief say me no nya big time. Matisia say woni sofu chief awo no krebe no. That try na kure. Okay. Sofu panyi Ebeneza adaka yadom opambo. Papa waya de man ye me ya papa. Me ya papa. Opambo adewa ye me no me ya papa. Ni nyina ne saying last 2 weeks ana misunderstanding bi beda na nagrada ene opambo ntem na omo hyase se omo santawantawa no na me bompaye ma na nagrada ene opambo se nyame nka omakoma na etu nkotwe bebi atwere me ne na nagrada so ene nam 24/7 abibia ntina me pana chew senana ja bibia manenka etwa bibia so ja bibia manenka etwa bibia so me kan no se akwesi odie meti wasem na woka msena na woka mate na de chi nsepe no ana sofu chief ebe ka asem bi de fa me ho se memene na nagrada de no be kan asem de fa ho sansem na sofu chief be kan no mame babontin ya wada no na betu ne nimse soft chief misrew eni die kwa so respect opa because of so opambo nti no me dey respect ni bi ade amaw nti me so bra na betwe san e wo sasem na oka no me be kan no soft chief amfa osie anyoyo ne mom no wotena so se waka na nagrada frame kan msa kwasi sasem na obabontin a wo be kan no eye na wo de yentwen di ebesie na msuyo mate asem no begidi ese mo amohwe me no mu remfi because me kan say sofu chief ka sansem no de to me so no na opambo bompa yinti na adwena mba asem na sofu chief kan no na adwena maso sana mbe kan no nenso so na ade achinya na sofu chief ene opambo ene tewo ana opambo sabe raise topic ni sabai say bigger quiz makola na wosi na bigger quiz wosi nsem ben na ofre wo ka kirewo ama wo sofu chief aka sembi de kire opambo na asem a wo kan de kire opambo no memma mo a mo hwe me no motie sa asem na opambo ete ho a o ma sofu chief aka sa asem de to me so no memma mo nya motie ade kwinti am se ade a opambo aye me ya no eno na mpese mu if you say obeka asasem no edi kan na me babon ten no na me pese me mu obi ahu sei ensem sei ana obeka ye na me expect sen ko pambo be ma sofu chief atwensan but o ma na ntwensan the second time no to aso ma sofu chief ebeka sansem no de to me so insane mu no asem o kan sei me bigger quiz me ma fro no sofu chief no e wo fon so ma fre no e wo fon so sofu chief me tuyi minimum number da oso soft chiefs oso ni me bigger quiz me so me number me frɛ wo phone so da ana oso mfɛ mo phone so da na e dai na otimi tena eye opam wanim e ka se me ma frɛ wo aka kyerɛ wo sɛ na nagada de ni adenti no opambo na watena on mama soft chief etimi aka sase moyi e de gumani mase emra opambo na wo ye host ana pija sasem de bai right as say ka be ka chen say de wo ka no jai ka no but we expecting say on come easy eni tep so pa mo do aye me no e me ya no mo de mientie sasem no wakasem bia na no kan ma bia maso wakasem ma bia maso fe o kan na ma bia baso and no ka say your friend say bigger quiz yes bigger quiz woni agrada odi agrada etino agrada only the agrada sagrada ni odi agrada prophet isa so for sasa na no deliver odi agrada David Aka nation odi agrada da ho because agrada
grada to me be na no no catch me so for penny say 10 years ni sabi unu yire da okay we dem ma me fast as me facia opamo ade a me so waya me ya ne say ubisa so for chief say mimi na me di agrada na agrada ne di me opambo opambo so for penny opambo ebenezedeko yadom opambo. Oh God, have mercy upon Opambo. Asem na Opambo bisa so chief no. I don't want to talk about it. Me person make bibia fa ho. Bigger question di agrada na sagrada ni di no. Opambo ne bisa so chief sa. Na so chief so e kan do be kan e de to aso. Opambo adai ways of penny a maimu ubi enim say Opambo is of penny papa esrew e pachew say woye penyini na uka say wo ye gun be say opanyi due mante but so be ye opanyi due mate a Opambo the same pi ne bebe wo the same pi ene de bebre Opambo mesrew so for chief we meet my catch or point blank say Opambo ompe wasem meet my catch or Opambo point blank say so for chief empe wasem if you say bibia obekwa akotie bia no obeka kire bibia obehu no social media bia wo de be kire ompe wasem memene na grada ne nampa ne so be din ne wonwa say meti bibi afa eye na grada ho ameka kire no menka kire no simply because say mempese memma na tete nsem wankofo kana bonten bi anwuni nyina so meka kire na mema maame no nakoma akohuru emra oni ni kunu ni ma ene tia somdwem there's a wos of chief there yes na oti fi say wadwemu ha unyi deep thinker wadwemu ha enti wuti bibia no ka che Opambo uhu bibia no ka che Opambo eba ne sa so Opambo enya botre enti asem na wo kan kire no no ontie ni wo eye wo phone so ana say video so onhwe e wo eye phone so eno an say no wa stamp to eye conclusion Mr. Opambo papa me pa chew the way be see respect no me pa chew we soft penny no and no cre soft penny no me pa chew eni die kwaso minim se sade no ebi ensipiem nyame hira Opambo nyame hira papa soft chief say fiti na ekọ me no wanya believe me and trust me soft chief say me no wanya big time abrabo a wo bo e wo Opambo asori dem no soft chief say me no wanya na me ka be kire wo abrabo o so le wo bo no asori dem say pa no soft chief me no wanya the big time amankado enne me chia wo say me mfra wo e amankado biem ni mo me fra wo eye thinker of thinkers Amankado defend the wise man Amankado the wise man mechiawo Amankado catch a of chief say wadwiri mu nyitu ti say wotin nsem bia na catch Opambo me adwen demiti no so for chief say me yitu trima obodam yitu so for chief trima obodam abrabo asofu chief ete eye Opambo asori dem a obo no se mini sofu chief enya ti meda sa abrabo ni nyina di ade a kire nkofo na me kama kire meda abrabo ni nyina di ade a kire wo na me kama kire one sofu chief wo sori se pa ema omo eye Opambo asori dem no ana wudwam nko a de ma wo two eye enyumtofo ma beto nyum ewo eye Opambo asori dem o sori se pa sa nyumtofo no o beto nyum wie ne se Opambo momu sika se jefa komo a ne sika no achimu miensa se 100 series a uti momu 30 series enti nei
Sanyum to phone ni odo biem ama beto nwum e wo pamwo so dem. Enti opamwo eto ne sa de franyum to phone na nyum to phone no mma. Opamwo ni ma de kruntia. Enne na message la catch opamwo say. Ennam eye sika a wo de ma esofu chief say gifa koma sanyum to phone no. Ah, what so nti no e say anyutofo no omu mma meto nwum wo so dem obiem. Mi wo eye audios, mi wo videos, ana mi wo pictures. Ana message course esusu e wo mensi ba make nyin nyam mi wo proof de to so biem wo sofu chief abayua bia wo ye o made of hana odi wo yirechi a mo ye wedding no sa abayua no wo sofu chief wadwam won semu a ekura me no nya sem ketokora na me no e be dealing by one sofu chief. Believe me, trust me. Nam kamichiro. Believe me and trust me. Me bigger quiz na me kamichiro. Abaywa bia sofu chief enen awo. Ewo opambo asori dem. Na abaywa no osha. Me fra abaywa no na me na twetwe nkomo. Na wotie bi. Na ensemo a me kai no. Se medifo a the end of the day no. Ghana for mumu a me se biga kwesi medifo. Isi medibim so a medibim. Wonka kire me. Mene sa abaywa na twetwe nkomo. Emra wo sofu chief. Wo fa abaywa no e wa sori dem a woni no awo. Eni abaywa me twetwe nkomo. Hello, good afternoon. E pa cho na wo te sen. Me so mo ye pa. Me pa cho de me frɛ wo a me kita ne bone. Me mpese odi udin ebetudwa. Ana se obebo odin so a eno so ne emresem no me mo obo usu udin. Me pa cho udi nyaboche. So obebo odin a odi me mo obo odin nyaboche. Me pa cho oba no ye. Okay. Okay, ede nyame ase. Uko asori wa yi? Uko sofo Beneza after. Okay. Wo Kumasi. Me ba chan Kumasi. Na ba cho wo ankasa wo ten? Me Santasi. What is Santasi? Ba chan. Okay, good one day. Matisi ya say wo ni sofu chief awo no krebe ne wum. Yes. Me ba chan na kure. Okay. Akwa no ba na bema. Okay. Now, unim se sofu chief wa ware, anase unim so ware. Me ni so ware. Na mama obi a unim so ware na waye sofu na oso ene no akwa Yes. Ya ma eba ya me ne state ye no. So ware aseka o ne de yete. Okay. Na so be pe me no. Na me so oje afa na me tuna kisimi ya baba wa. Okay. Na me simi dai bi. E dan ni simi nya scan simi. Okay. Je mo be pe me no kan se be be e chere se dan ko be to aso ma me nya ade ade. Okay. E ti mo be pe me am me play no. Okay. Na obepe wa opre no edan no ayama ho. Ba cho de bi wan ye. Wonye dan ne ma ho. Me ba cho de bi. Okay. We are sure say akra no sofu chief ba no. Ana nya asem na wo ka de ato so keke. Ne ba ka no pa. It me ka atron to ne so fa. But se matise yesi sofu bi no di kan eda ya ansa na sofu chief no beda. Ne ba try. No krebe ne um. No kre sofu bi ni me da ansa no mo e ba be pe. O pa be tia boni. Dabi emo sofu ni di ansa. O de money di ansa. Oban sofu no di kan no die no. Ansa na sofu chief eno beda no. Na sofu chief nim se sa sofu no eno wada. Me ba try ya we pa. Na se wo so yes aso so say sofu wakọ asori na se sofu bi no wada
na se sofo ba ko so ka so no so no beda na se wo pini a na se akwa ese oba ase de wo hu ye ode no ana meboa oh anya se me ho ya me do sofo ne de ewo ho no ono sofo no ye the party to am me policy a enye se me ba aha Debbie, emoni di. Eba no ko bi bu so ba pa me no. E se mo ke ka tire me no. So fu no ne me na me ne no wa anya sa de na ama me. Okay. E so fu chief ne ba sa do ke ka se sa de na me nim so obeye. Okay. Me bo get na me ne ono mo na ye. Ana ono so ono try so na ade no so onye ma wo no. Onye. Na me ni ba mo so na me ne nyam. Na wa fam. Ne yiri nim se woni no awo. Okay, good one day. Okay. Okay. Onkwa ni nipa so chief no wada e wa sori dem wana. Me kwa no me da wa sori dem o. Achonya no kwe. Ya me kwa. Wani obi ada wa sori dem a wonim. Me pacho me nim ka. Oh. Okay. Okay. Matisi ese eye guest house na esi asori dan nche no. Matisi ese hono do koy no kresa. Enya nkwa no do ko ho. Okay. Okay. Ana mi mo so do mo ko gesa so no mo da ho mi mo mu na. Na no so mu ni ka. Okay. Amo de ebu akwa e ka se e ma ne bu e be sia. But ono na no denti no e wa se mo be ka a kire. Okay. Ahwefo a omo ehwe ene omo mutie wo no di na kire se sofu chief a oye Ebenezer Dako Yadon opambo akola di na kire se woni no ene ana awo wo ne number me wone number pa se wo sofu chief number former me number say enokra e ba choma ti da na me boma ba choma me boma ready ai 0243 07 93 20 okay okay ono akoye eye software a enei sabrabo wi ena ode ti are asori dem no asembe na beka kire eye ema omo eko eye ensori ahodo medase aso me meka temi ni ama no se ena asori bia na wo se yako dizunu so wo dem krade na butu akonya so pompaya na bibetio ni enja asori bia de yakwa asori na fofo no so mo nya ene so fida na se odi na chi chana fofo na yame aene saka minya tibi sina metna kan sama ka bebe de pa ase phone so saka minya tibi so etnaya na kan sama mekano ka phone so kwa de totoa okay so me nya ma mu si so mo hwemu ye nya so libia na wote ya koda okay phone so a safa wo hwe no mo nye ni papa okay phone mo mo ya wo esa so ko ke na walo e so mo be pia mo tiko ai mo ya ko sheje o mo ya mo sa be ka ba ke no mo ya sam onye me hunya no kwata so to won wodi kwata so kwa no po mu me yo sa wa so yi mu be nyama mi ku na hunya we so yi pia na so pia ko wo kwata la bombe o na kwa bombe wo de na mi betio okay mati me da se pa nyami sha me sa ba ho why yo abayo a eye sofu chief enen awo ewo eye sofu Ebenezer Dako Yadon ana
mene no atwetwe nkomo yi na soft chief ohun semo a ekura me sesei no enye bini na ya woda ene eye adwade bia no ana meba na maba be expose more wo soft chief eniema wo de te eye asori dem won no abraba wo bona asori dem no mekani nyina se medical kacho medi wein mom no medi bepem ha na ya wode nyakopo ya adoma medi oba soft chief eni no anyem sesem no kasen na akra na ntimi ankonkoto aye abayoa no ewu ni mu wentimi ankoto na wodie ni mu na mom no na ekoda eye enchen ama abayoa no mimi de etwam ye ye oba no operation oba no enya air topic ye no operation mimi de ye na minisa abayoa so betwetwe nkomo minisa abayoa so betwetwe nkomo ekwan soft chief fa so a wonyim no ne kwa ofa so a ofre no wanfi no na abayoa na nkasa no ebrada odi na chi ono no ewo aso dem won ma wo ye eye instrumentalist ni bi ono na timbo kam ye ni nua ba no operation eyi saa e topic no ahomete ababo boni a soft chief ewo eye Ebenezer de koya do maso dem ebo no ebeje wonsem ndi ni nyina bebrɛ opambo de make cho ne say obe panyini ti se soft chief ebeka bibi kirewo ne se mesrewo tobo ase ne tie anase hwe ansa na obeka bibi awaka efi say eye Benis eni Elizato no mia wo so anumi wo mu eni say wo soft chief fa wo yiri ne fa Benis e fa ni gina ho na hwom mienu hwan na ho fe awu bedi di Benis atem Benis asare me frɛ no achim sekansuo me frɛ no achim sekansuo no fe papa achim sekansuo Benis asare ho fe papa Elizato wonim de wa kusko adu akire hwe na no ne brofo wo soft chief do ho be compare Elizato ochia oyonku ni prako soft chief ochia ni yonku ani prako wo do ho be totom obi onu owie university hwe bema no ne brofo hwe bema eni de we si ka brofo ni twi a wonim twro wo be di Elizato atem fa wo yire picture bra ne hwe Benis asare so picture na fom tu nsenie so omienu hwan ene ede no kubedwam hwan ni mo yire soft chief hwan ni mo yire wono yire na ma na wo di kan na wo yire di to wo mpeso bia bo so yire ni shameless on you wono yire na mo na wo ma wo yire edi akire na wo di kan so mpeso bia mo bia so yire no yebe ka o sai me yile no enyam na ka se be pede de mum no ye forso ne de ma me ye forso ne de ma me di nsem ni na besi wa ha ne onyankopɔ ya adoma ya woda me di eye soft chief abrabo e wa sorry dem part 1 and 2 no me bebro ya woda na me hiraw no ntinanim e fa nkirewo Medin the bigger quiz, the swagger papa. Thank you very much indeed.